যত্ন ফুংকাহাম tei যত tiprasa lukurokno kha kaham yafaro फाइनाय 5th of July 2025 थांनाय तालदक तालसिनि सिगांनो आं जे खाव चंगै नरनो कग्रुमाहाय तै हाति बारसा सिगां जत हास्तेनि जों पयत खालायमानि बेसिनि लाइबमा सोनाम क्लांमानि थाइरगो थांगै आं जे जत्तनि हामारि थुमखा ते आफ्रो 5 जुलाई आं ओ जे दिल्ली मार्च अबनि अभियान न आं स्टार्ट खैने हिनै जे कग्रुमानि सेई मुताबिक न 5th of March 2025 जरा 10 AM जरा 10 तामानि बिसिंगनो आं स्टेबल ग्राउंड एबा केबा उत्तर गेट एबा केबा नॉर्थ गेट नि सिमिं आनि ओ जे हिस्ट्रिकल दिल्ली मार्च आबना आं स्टार्ट खैनानै थाङै दंगो तै खोनाव बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा बाय आं कक सालायो कन्टिनिउसलि कक सालाय दंबो बायबो के बुबाग्रानि आशीर्वाद आं खोना हारनाय हिनै बाय सालायखा बुबाग्रानि हामारि तैसिनि त्रिपुरानि लाइबमा नि कायसा पिलारङै बासाय तंजाकसिनि राजबारि आरनि हामारि नाहारनाय तै अजे 10 तारिखनो आरो सरि 5 तारिखनो 5th of July न हिमै थांगै खमलंनि जे मांथं तंगो सिनि जे बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि मांथं दसराम जे खमलंग दसराम जे बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि मांथं आजागावबो बने आशीर्वाद ते खलमंग नाहारनाय हिमै थांगै ते आबनि यागलो आसालो बसक जरा सगै मानो साइमिया बरमुरा जरा दे के जदि बरमुरा जरा सगै खां कारण लुकुरक खाइरि खांकेबा आरो थुवानो खांकेबा लामा फान मा थुनाय अमाय खायना 5th of July नि सिमि 10 AM नि सिमि उत्तर गेट नि सिमि जेंसिना हिनै आं जे जरा रमाना जरा नि बिसिङाव चेंनानै बागै डिसिसन ओंखा गर जागाव गोबां मा लुकुरक बाय कक सालायखा गोबां मा लुकुरक ते गोबां मा आदं रक बाय कक सालायखा ओंखाय बरन थाने मन आनि मेसेज दंनाय लुकुरक obviously चिनि वारियर्स रक obviously जरा दफानो सय खाबाय खुगबाय पुइतो जाय हामजांनाय रक के बुनो आं केबेंना थांगिया जे फाइना मुसुकनाय जे नायरकना मुसुकनाय जे हामारि ब्लेसिंग रहरना मुसुकनाय जत्तनो फाइमानो जत्तनि बागैनो ओपन के बुनो आं मानाखाया तामखेबा जत्त बाय फोन कल खायनाय जत्त बाय सालायना नाबो पसिबल या कारण गोबां मा कल फायो हायफानो जे मानसा कल एटेन्ड खायनो नरक बाय कक सालायतो के तै कैसा कक मोस्टली इम्पोर्टेन्ट गोबां मा बरक विशेष खाय जरा बाक्सा आनो पलिटिकल अपोनेन्ट्स के वान सकनाय रक बरना आं कबकनाय म पलिटिकल फाइट या ताखुग रक मंखा नेशन ते जातिनि फाइट पलिटिकल दफा
yok sawi dafa thang sawi tong hangke se thanglainani thai mannai jemon Pakistan bai jokhon India attack khaijago Bangladesh bai jokhon India humki rejago afro kono politics kri afro jotto Hindustani jotto Indian no tamo Congress tamo BJP tamo je kono political party ni phanung thong Hindustan tongkesi India tongkesi chungor no democracy no enjoy khaimana hini wansu ambai afro jotto thansang hisi nation ni interest ti prasani interest ang tabuk je coba khlai tongmani ba khlainani hini je wansu goi tabuk je step na harmani obno politics by kubulria tongkhangke na chanai inka o jagao ang tai kaisa nonomon saramu songo political opponent hisabe jodi nukhangke norok khoroksa political contender hisabe ano nugui mano fiaba oppositely khoroksa tiprasa sikla bini mulyaban time 16 years tiprasa jati ni bangai separate state ni bagai bo o jagao khibibi rekha tai tabuk bo tiprasa ni bangai life risk na boi tabuk obvian khainen thangai tong obai o nozor tui nukhangke o nozor tui bumerok nasigui man hisi obo norok ba bo nozor tui nasignai abo jani jan nazariya sesi gamone bagai mon request khainam sungo takhogrok jodi cheng greater Tipraland phanung thung Tiprasa accord phanung thung chini achievement jodi phaikangke o jagao jotto enjoy khaimanai separate state manani sikang TTADC manmani শুধুমাত্র TUGS enjoy khaiya jara TTADC ni bangi andolon khaine borosme enjoy khaiya oro jotto 16 lakh Tiprasa ni bisingo jotto political angle teifanung thung jesa teifanung thung jotto Tiprasa nor jaga benefited tung khaisi gaboni bagino o jagao nornang omonani kaisa kind request tongnai atei kaisa kok kabangma haipano haike sapano kabangma politicians rongni kabangma political background ni leaders rongni chini Tiprasa leaders rongni nonni kabangma political obstacle tongai mano ano support khaithani khabai musugui tongpon norok as a political background na nasigui norok ano support khaimia saka saka phanongai mano haipano norok puito khlaidi bisas khlaidi ekatei nor phaimi aphano nor nogo tongto teiphano o je poder por political angles ni borok rok nok at least kha bai phano bakha bisingo thuto teiphano norok ani bagai norok suri desos ani je o je অভিযান ni bisingtei jodi kono kichu ekta achieve ngia phano kichapano jodi Tiprasa rok ebar khangke kichapano jodi sarkar central government moni khunjo jodi kichapano moito kharir makhangke borni je smai rokno sungno tui je kogromar no omo ang David Murasing saijung niya bubagra niya fully Tiprasa nation Tiprasa rok no abo benefiting nai tei chini jara Tipramotha khai tongnai rok borni to kono political bars krei mon to kono obstacle krei কারণ বুবাগ্রানির নেতৃত্বে Tipramotha এমন একটা পলিটিক্যাল পার্টি যে পলিটিক্যাল পার্টি Tiprasani engai kok sanani অভিব্যক্তি Tiprasani engai coba khainani Tiprasani bangai thainani Tiprasani bangai sacrifice khainani jatini bangai je kono samung tangnani fully azadi rubu Tipramotha party bubagar নেতৃত্বে অবহায় একটা পার্টি ni ang khoroksa sodossyongoi Tiprasani bagai kok sanani Tiprasani moi coba khainani freedom mani tong o party wang tongoi amon bagai o party te o party no tuidol nai bubagra bono belai belai khe ang
खाबाय खुगबाय हामबाय तै आं इसोरनोबो धन्यबाद मारो ओमहाय आं सुजुग मानि तंमनि बागै नितान्तय अब आनि पार्सनल डिसिशन नङै मानो दफानि सारथे किन्तु आनि बुबाग्रा आनि पार्टी बबो सब समय नानो जाति दफानि बागै सभा खैनायका आनसमिया जत्त तिप्रा मथानि व्यक्ति न जातिनि मै कक सानांगा सब समय न गानाव त लगेरो बागै अब हाई लीडरशिप तै अब हाई पार्टी तेबो तर तंग आं साइमिया तामखेबा आं तेबो हामबाय मारो तै आं माबो मा कबक जाव गोबां मा बरक साका पार्सनली फोन खाइसिनबो साका के जानाय हिनाय पार्सनली आं ओपनली न सावो सिनि जारा जारा तिप्रा मथानि लीडरशिप तंगै रक सिनि तो ऑब्स्टेकल करै नरक जदि 5 तारिख फाइने इंगेबा फाइ मानो फाइने बागै के बनि कोनो बार करै चुबाना इंगेबा चुबाय मानो नाइरिगि रहरनाय के रहरै मानो इवेन कयेकजन लिडार्स रक बाय आं पार्सनली बरक रेहेरि आं कक बसालायका सिनि हाई लेवल लिडार्स रक बरक जत्तन चुबाना नि बागै रेडी तामखेबा जागाव जों ओ जागाव तेके सेमावान सकनाय जों ओ जागाव तांगै डेविड मुरा सिंह सिमी ओ जागाव हिमै तं अन्य लिडार रखे थुइ दे तं अमाइखे बाक्सा बाक्सा क्वेश्चन एराइज खैनाय बाक्सा बाक्सा प्रेसाराइज खैनाय नबनो बां कबग अमाइखे प्रेसाराइज के बनो ताखैदि आबनि कारणनखा नायदि दफानि बागै जदि कोनो व्यक्ति जदि बस सैक्रिफाइस खैनि खैनि कामा जानि जा पर्सनल व्यक्तिगत ব্যাপার আর दफानि बागै सामुं तांमाने आबो पदेर पर जानि जा जारियातै एंगेल्स दं जानि जा दायित्व दं जानि जा दायित्वनि बिसिंतै जानि जा जे सामुं खाइ दं माने आमा बेबागनो दफानि सामुं न खलाय हइसि ताबो चिनि फरेस्ट मिनिस्टर अनिमेश सर बबिनी पोस्ट न होल खाइ तिप्रासानि बागै बिसिंतै विभिन्न एंगेल तै जदि तिप्रासान हामख्रिनि बागै बजदि सामुं खाइ तंगे चाइते बइ तंगे आबो दफानि बागै सामुं खाइ चिनि रंजित टाइगर बेलाइन एप्रिशिएट मा खाइ बनो बखरसे एमएलए पोस्ट होल खाइते तैबो बांग्लादेशी गो बैक हिनै ब जदि तिप्रासानि बागै प्रत्येक पद प्रत्येक जागाव जदि बखरांति सहि तंगे आबो दफानि बागै सामुं खाइ चिनि एडिसिनि सीएम बजदि कक गोबां सायाफानो बिसिं तैफानो जदि तिप्रासानि बागै जदि कक साइ तंगे आबो तिप्रासानि बागै सामुं ताङै तंमोनि चिनि बुबाग्रा दिन रात एक खलायै बिनि कोटी कोटी सम्पत्ति तंगैबो बजदि असम्पत्ति नब नाइकलिया खरै उल्टा तिप्रासानि सम्पत्ति न रखा खैना बागै ब दिन रात एक खै जदि yang khabar mo jari sini bangi kok sawi tong ka abo dofani bangi samung khaimani sini khoroksa warriors tiprasa rok borok jodi nogotong to teiphano nini level ani level samung tangmi afano bo jodi tiprasani kok hamia kebo sapro bo tiprasani pokkhe kuno samung tangfar jodi bo support khai jodi kok sakanke cha dogono phano abo dofani bangi samung khaimani दफाना थानसानि सामुं खालामो चिनि गोबांमा एमएलए एमडीसी दङ तिप्रा मथानि बायरेनि कक बंसानाय चिनि बीजेपी खाइफानो ट्राइबल वेलफेयर अफेयर्स ट्राइबल वेलफेयर नि जे मिनिस्टार बरम गोनां मिनिस्टार विकास सर दा विकास ब जदि बिसिं फानो जदि तिप्रासा एरियाव गोबां बाजेट तो बना बागै दिल्ली लाई सहैनाय आइगिनि मिनिस्टर गोबां रां तो मानसि बजति ताबो गोबां को रां तो बजरि तिप्रासा एलाकाव डेभलप खायंके 4000 crores 5000 crores जदि रां तो बइ सामुं ताङै तंके आबो तिप्रासा दफनि बाङै ब सामुं खलाय मनि खलाय
Sini da Pramod Riyang MLA bo besi kobang kok saya bason ria bo hok bo BJP bo ni burden tongoi mano bini bar tongoi mano kintu bo bisingtei jodi bo bini forest ni bo chairman ar ni bisingtei jodi bo kobang ma Tiprasa rokno kobang ma Tiprasa sikla rokno naikole bo jodi suboi tongka abo bo Tiprasa dofani bangi bo samong khlai mani sini Madam Patal konna jomatia bai Patal Berini bisingo bohai leadership di Pura Jawa Tiprasa ni bisingo belai na kom tei kisah amo kubai kok hoito bo boni political poder por kisa misa elumelu ungi fano tongkhana kintu bo hai borok khorang karak jodi Tiprasa ni bangi sartho Tiprasa ni sarte jodi bo kok thaisa bono jodi bo kok kaham sawi tongkhangke bisingtei jodi bo Tiprasa ni ungino bo jodi TRPC chairman phon Tiprasa no rabar na bagi jodi para kok sawi tongkhangke mo Tiprasa ni bangi samung tangmani bo jati ni bangi samung tangi tongmani klayo ya kaje ang amsek kebang masana tanglia sini kormosari rok Tiprasa officers tongo Tiprasa officers jara high rank of post man lekha pora khainai engineers borok jodi ang Tiprasa khoroksa Tiprasa engineer Tiprasa officer ang Tiprasa ni sarthe jod ang samung kahamke tangnai office duty time mo tangnai Tiprasa ni kuno deramung tongkhangke angke Tiprasa ni kuno অসুবিধা ngi tongkhangke bini je duty khaimani bisingti jodi bo chubai manu hungangke hok na bo political or direct involve bungi phano bo jodam haike chubai tongkha bo dofani bangi samung khaimani UTF ini coaching center khulogoi phano baksa jodi Tiprasa no IAS IPS TPS namna bagi samung tang tongkhangke bor politically active ya phano amobo Tiprasa ni bagi samung khlaimani jati ni bangi borok samung khaitong jani ja angle jani je faresak jotono jatini bangi samung khai tongkhangke amo bebak no jeng appreciate ma khainai fiaba jatini biruddhe je kok sawi tong abo bo jatini biruddhe hinin bono jeng identify ma khainai fiaba bo jesa dol ni jesa angle tifan thang bo jodi jatini bangi political opponent anglai tongphano bo jodi jatini bangi jodi bisingtei khai tong kabno jeng appreciate ma khainai Mahatma Gandhi Noromponthi tei bo Bharatborsho sadin khainani imang nukhangke abono jeng appreciate ma khayo kintu nini Sardar Vallabhbhai Patel ba Jawaharlal Nehru borok political ni bisingtei borok Bharatno sadin khaina bagai jodi poder por policy ni bisingtei borok kok salai Ingres rok kok salai tongke abono bo Bharatni sarthe samung tango Hindustan ni স্বাধীনতা ni sarthe samung tang marom nai Bhagat Singh aggressive ungoi Prafulla Chakisong aggressive ungoi borok Bharat স্বাধীনতা khaina bangine jodi borok silai hatiyar tisakangke bo abono appreciate ma khainai nini Netaji Subhash Chandra Bose retaliate khainai armies namuinai Indian National Army namuinai bojodi Bharatno স্বাধীনতা স্বপ্ন স্বাধীনতা ni স্বপ্ন nugke imang nugke amono bo appreciate ma khainai angle te jariya jani ja tong Swami Vivekananda scholar hisabe bojodi borok rokno thansangnani jodi phurungngke abo Bharatni স্বাধীনতা ni bangi bo samung khaini romjangnisi angle juda juda ngai mano samung ni tangmani dhoron juda juda ngai mano kintu jottono jeng appreciate khaitai jodi jeng Tiprasa rok jodi tabo o muhurte bo jeng kelogoi tongo jeng kubui ni realize khayo je jeng thangnai 75 years o Tripura hao second citizen hisabe ma tongo officer phang thang hok na nang doctor engineer phang thang Agartala kono rokom nang jaga painai building tangkha phang nang tongthang kintu nang jodi riska driver bai phang nang sak nang jagya as a second class citizen hisabe hini jodi nang realize kisa phang khai mano khana jodi kono kichu ekta ghotona khangke nang Tiprasa rikfrigei tangjaknai o jinis no jodi one sogoi mano realize khai man nang officer ang thang doctor ang thang engineer ang thang moha neta phang tongthang
nung o jinis na realize khaima khangke nung o kok rok no ma bujinani chesta khainisi karon chung to mal mataya গৃহপালিত পশু চারপাই প্রাণী বলংনি মালমাতা পর্যন্ত সে মুসৈরক মুসিনি দল তং মুসারক মুসানি দল তং নিজেনি সোসাইটিনি বিসিংতै সারভাইভ খেনেন বাগै ट्राई खायो सारभाइव खेनेन थांगाके आं मुसैनि दलमा तंनाय मुसानि दलमा तंनाय सियालनि दलमा तंनाय हिनै बरंनि पर्यन्त रियलाइजेशन तं हैसि एकमात्र नगनि पशु पक्षी वाक मुसुक तक मुंडक सिमिसि पैरासाइट हैखेनै बरगनि पर निर्भरशील खै तं बरग बै तानजाखा यूज खैजाखा जों त आमयाब्ला जों त बरग मनुष्य एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए 184 जन राजानि बंशधर जिनि कायसा लाइबमा हिस्ट्री दङ थं गोबां मानसिनि मनुमेन्ट्स दङ সেই হিসাবে जों কোনো दिन न जों माइखौ वानसकथाय लाइया आतै कायसा कक सिनि बाक्सा पलिटिशियन्स दङ बयनि चुकुलिबाय जेसा दलफन खायथों निजेनि पलिटिकल केरियार न बासायना बागै तिप्रासा बिसिं कम्युनिटी खागैनाय उसकाय फानो दा आं अ जागाबो अमक खायमनो हिनि बेनिफिट नायमनो हिनि पर्सनल बेनिफिट नि बागै दफानो अरै परै खैनेन बागै मानसो अ प्रेक्टिस रक अहमिया अ प्रेक्टिस जों जदि बयखौबोनो जदि जों सिजाक रोंजाक कायसा दफानि बरक दङ प्रेक्टिस बिसिन बाय अहमिया अबबो जों मानसक थायख्लायो अबो जों बुजिथाय खालायो गाबोन बागैनो आं तै कक गोबां साना थांगिया जु होगा देखा जाएगा जांग मनगानो गोबां मा बरक अमब सागानो जुक्ति रहरका मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय ना नरकानि बागै काहाम मानसबनि सागा मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय आफरंके हिम तंनाय हिनै साव मुभमेन्ट मासिं सासलां नासिगिंया कगन दङ वातै इंथों नक बरंथों सातुं थों जत्त किसुनो जों जत्त जे बाधा विपत्तिनो जों पारखायनो दफानि सारथेंगे जों मुभमेन्ट मा खायनाय आर आं जे मुभमेन्ट खायमाने उद्देश्य एकटा नहसि एकटा उद्देश्य तिप्रा सारकनो जे कक रुमानि गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट आं कक सामाखलाया तिप्रासा नेगेन्स्ट जे कक रुमानो ककनो जदि पगै तंखांके मुइतो खायरनानि बरनि खुनजु बरनि मकलनि बसखङा आपना तलां थनानि अवश्य मिसानो उद्देश्य के बरक मुइतो खलायगां केसि बरनि बखरग बहाब गां केसि बरक चिनि बागै सिरियास नगन दरकार त्रिपुरा गेटवे of illegal migrants India ni yang tei habai si sara Bharat borsho pungo tawan sok de maso Tripura ni khoti pura India ni economic no dhongso khaimano oroni boroni chakri oroni boroni manthai sujug subida bebak no kisawi thangai mano kisawi thangka already Tripura o pura India o affecting mano Delhi o keplung thangai nai sikdi Mumbai o keplung thangai nai sikdi Saif Ali Khan ni nogose khorsa Bangladesh attack khaika khorsa nayok superstar je borno sang pordao simis no bin nogose chako bai yorka so India na basok nang ke Tripura na basok nang India government Tripura ni Tripura na basok nang ke si India banche nai aramoto sikok man kok amoni kok kisi economic kok kisi কোনো একটা আতঙ্কবাদী কোনো একটা উগ্রবাদী যে বড় ভারত বিরোধী বরক ফান তো হাওই মানো ও জিনিস ন ও মাनै ন বনে খুনজো जों माखाय समरनाय একটা एंगल তিয়া জানি যে ফারেমান তুইছেন मामान सकनाय जों যদি খরকসা बै बेहेयाकारि रिल्स नामानि आबनो जदि जों हाजार नायलै इंटरेस्ट नङै मानगांके जे मानै बायदिनि कोनो इकोनॉमिक डेभलपिंग या तिप्रासानि yok sama mangla abna जों हाजार नायसिगलै मन टाइम वेस्ट खाय मानगांके YouTube Facebook o जों गुबै yok sana मसोकै जदि जों हाजार बरक जदि इंटरेस्ट फुनु खांके तिप्रासा ताङै yok से तनायबा किन्तु जों नांगिया जागा
जेबाबे इन्ट्रेस्ट फुनुगो बै तै खारलायमा जागा बै कक बांलायमा जागा आ जागाराव जों जेबे इन्ट्रेस्ट फुनुगो तिप्रासा yok sanan bagi coba खायमा जागा जदि आमा हायके जदि जत्त युनाइटेड नि जदि इन्ट्रेस्ट फुनु खांके सिनि yok sama माननानि सिनि जे मान थैनस माननानि सिनि YouTube Facebook ग्लोबलाइजिंग या खुफ्रो तेसेला खरिं या फ्रो सिनि साकरा रक जुब समिति खायै एडिसि नि बंग आन्दोलन खाय एडिसि तुई फेमिनि 17 बছर आबतो तेसा कलायिंनि थांकामु आ कक न बसं मुइतो माना रगनाय या आबोनि बागैनो आं मन कबकनाय फायदि जे मानसाक जों जानि जा एंगेल तै दफानि बागै सामखायनाय आनि एंगेल तै आं खायनानि चेष्टा खाय दङ अ जागाबो नरक वान सक दि बनो जेरे तै नरक नासिकनाय आबो जानि जा बेपार किन्तु आं खाख्लायो बरक मनुष्यनि आसाय खांके लांमा सालसा सौइबो थांनाय सिनि लाइफ अंका चाति हैसि सिनि लाइफ अंका मोमबाति हैसि मोमबाति गलबै सालसा थै थांगैसि किन्तु जतदिन कथां तंसाक जों पहर रैमा थांनाय एज ए तिप्रासांगै एज ए 16 लाख तिप्रासा थंजाक तिप्रासा सातकजाक तिप्रासा सेकेंड क्लास हिसाबै जों सिनि हावनो जों थंजागै तंनाय तिप्रासा हिसाबै जत्तन कायसा कायसा जाति हैसंगैनाय जत्त एंगेल तिनि तिप्रासानि बेनिफिट नि बागै जों मावान सकनाय तिप्रासानि बेनिफिट ते अ हा मानि थेके जों जे नामानि आबना अ हा मानो किसाफोन किफिलै कलांगै सिनि जे फ्यूचर सिनि जे बसा बतै बसक बथाय बरनि बागै टं थथक बनि बागै चा थथक बनि बागै खुला आकाश बरक लांमानाय मानाय जात अमहाय हा अमहाय दफा जों सनामै कलांनानै अ जे चान्स ताबुकनि जे चान्स अ चान्स न जों मिस खाय गथ गया गोबांमा बरक डेली थै दं गोबांमा बरक डेली कमाय दं गोबांमा बरक ड्राग्स जावै चिनि तिप्रासा सिक्लार नष्ट होय दं किन्तु अ चान्स न जों दफानि बागै जरै जों थेपा खांके अ जरा न अ शक्ति न दफानि बागै जों जरै थेपा खांके सालसा जों कमरि थाङैबो जों अ हा न याकारि कलाङैबो सिनि यागुलो फाइनाय रक सिनि बंश रक बरक अ जागाव रागमा काहामके नाय मानाय ब काहाबो इमां कतर कतर ब्रं नुगै मोननाय गाबोनि बागैनो आं जत्तन तेवैसा आं रिक्वेस्ट खायजाबो नरक जत्तन फाइले जदि नायरक रहर जदि तै मानसाक साइमिया तामंग लामावत मानसाक नरक सुबा सुबु खाइले जदि एके ना आं कुनो ना आं एमएलए ना एमडीसी आनि कुनो या साधारण जोनाल चेयरमैन आं 6 मास चेष्टा खायगा आ एरिया बो मानसाक किचिसानि बिसिङै फनो बाहायके लुकरनो सुबा सुरैमान खाइमान फियाबा ऑब्स्टेकल तो कहमा तंगो जतो बरक तो आं मुसुक फनो जतो बरक मुसुक नायाबो तो कगिया एके आ जागाव गोबांमा भुल भ्रान्ति नुखा गा जागारावबो जों साक्सन रेक्टिफाई खालिनो नांगौ एके प्लास चिनि जरा कर्मचारी तंनाय अफिसियल्स तंनाय बरकनोबो आं कबक जाओ शुद्ध जों तिप्रासाङै कुनो रकम चाकरि मानखा उसरि बै चाकरि मानखा हिंगा आं कुनो रकम बेतन मान तंखन पाइखा आं रां मासाय तंखन पाइखा अमहाय वानसक मुंनो वानसक याबै जरा आं कुबै कुबैनो तिप्रासाङै खरकसा चाकरि वालाङै खरकसा अफिसार ngै तिप्रासानि सारथें सामं खायनाय नि वानसकै जे सामं तंनाय महाय अफिसार न बां सेल्यूट रो हायसि महाय अफिसार महाय कर्मचारी तिप्रासार न बां सेल्यूट रो आर जरा खाया तंनाय नरनबो आं कबक जाओ गोबांमा मास्टार तंगो एकदम साक्थारै चिनि तिप्रासा बोसारनो करै बोसारनो फोरोंना बागै फंगाय सिरसि नंखारिनाय जेसा जागा फन फोरोंना थाङो बरनो बां सेल्यूट रो आर जरा माय खायारनो बां कबक प्लीज चिनि भबिष्यतनो बानसनो बाय जानि जा एंगेल तैनो रक इसा साक्थार लायदे केबै फोरोंजांनानै हिनजांनानै तानाय दे बयबे फोरोंजागै हिनजा खांके आनिसे सागा खुंनो अफिसार बाय इदि हिनजांनो हनि किरिबै सामंता तांदैसि सामंनो हामजागै नांजागै तै म खायगांके चिनि मै काहामंनाय आ वानसक गैसि जों खायलेन नां
हामबाय तै गोबां कक साग्लाक 5 तारिख जत्तबाय मालायलायनाय जामान साखायलायनाय तामं मुस्कां तामंनाय आबावान सगै जों बाथागै तङै चुगलाक खायनाय माने खायलायनाय लेट्स डु इट हामबाय खुलुमखा तै जत्तनो कबक जाव तै तिप्रासा लंग लिभ बुबाग्रा लंग लिभ हामबाय